Kei te whai whakaaro te kāwanatanga ki te whakatū papakāinga hou ki runga I te moutere o Nue, mo te hunga kaumātua e whai takuhe ana. No ngā rā tataake nei ka puta tēnei kōrero I te manatū Aorere. E rua te kau miriona tāra te tahua ātau ke te whakapau e te kāwanatanga wā o te arua ki te moutere o Nue. Hei tā Sam Jackson he whakaaro Pākehā ke tēnei, kia hunuku rātau ki Nue. Pai nui ho mena he tangata ko peni hana ngia koe he nui o Pūtea ki te haere atu ki wāhi pera. Engari ki tōku nei whakaaro mena kai ka nui ngā hohi pera ngā tākuta I kona, kai te mohi o koe mena e kaore tēnā tū mō mahotanga I kona ki te tia ki te tangata ka mata atu. Ko tētahi ngā kaupapa I puta mai te pūronga te manatū Aorere ki te kāwanatanga e mea ana, e torurau miriona tāra te uara e whakapau e te kāwanatanga hei tautoko te iwi o Niue I roto I ngā toru te kautau kua pahure. Pai te mahana o te wāhira ne. Pai noi ho tēnā, engari me ata titiro, mena ka whai hua te tangata I kona, pai noi ki te noho I kona, engari mena e māwiwi ana e kōrero tēnā ne. Koe nei e titiro nei rātau ki te hunga penihana hei hiki te ohanga o Niue. Mua iwi no kona, pai noi o engari ngā pena, iwi pena me au no konei. Ka wawa te ngia koe mo tō hau kāinga ne. Ko te whakapono a te kaumātua nei anō, ka hore a wanga ki aia. Mena ka homai he wakarerangi kore utu ki a rātau. Nā tai ki te wā ka moke rātau mo te wā kāinga, ka hei rātau ki te hoki mai. Joe Glenn, te karere.